ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Kahinyo trap Acik National Movement hakalai potrik ubenai nailor arajar arpuai kala ajing mod yaka sarkar jalla bakan mangbha kerpang hado prapo persen yaki samla wat kam trai ri trai muluk jongkani ke jilla Meghalaya haki private sector nagadau ke jing hiran jongki samla haka wat kam wat jam Nagaliang jong kaseng kala IT ru de jing tho sembut menteri rangba ke jella uba preston tensong daga bakerpan ru ye ke sarkar jella bakan tuklar lem halor gani ga benta khnang baki samla wat kam kinam ma jing e ha ka wat kam wat jam kumbalong baro shikata Government of Meghalaya hi mat la dai hi por ya ka bakan reserve no 4% jadi kam jam ke don for private sectors namta ki part jong beri ni Tiga mengaji barabor, tapi kampion di balai apa state government ini lagi district ini dan belajar mau kita apa. Karena juga keren barabor di government officer apa kampun ini ke unemployment issues pada state Meghalaya. Mereka juga kemudian government officers apa kamdan bukata, kamdan ke partial employment, mereka unemployment issue kamdan. Kata mereka baru yok bagi government officers. Dari dari fit dari record kemudian dari kena semua menregister yang lebih hati employment exchange ni iba ke unemployment issue report Meghalaya dah menurut mata ke polis 1%. Sagawai itu nina ya keren kata ke partial employment bagi government officer. Dari ni lu ya keren mana ni address ke isu jumpa underemployment. Tiga ke kalau ba mentah we kena sama beradab ya graduation maybe haga BCom commerce mata itu kena tentang itu bahawa akno bahawa kam nak kunci security haga nu office itu kayak mau bahawa kata kerjaan itu bahawa kam kebuyo ni kata we jingkeli ke bah ini pat kasih kepada ni hapok state. Nama apa unemployment issue hapok state Meghalaya kedai kau yang bocor bahag. Nilai bunsin. Pakai PhD holder kita apply yang kampion ni hapok sekretariat. Andai ban address yang ni unemployment issue but underemployment issues hapok state Meghalaya hadu mata umdan ban keren dari umdan doa. Nak kata-kata nak kalian juga HNM hi ka kerpanjur yang government yang Meghalaya matahi nadu matahi kesini bahawa government of Meghalaya kadai ban sinano dagi angi kanun ban reserve no 4% yang kikam kijam kiba hak untuk private sectors kiba bentuk nadu financial institution educational institution ki factories kiba fair bagi we de bahkan sinano dak kita ki ang to the state laws and state acts bahkan sina bapak reserve 4% yang ni kikam kijam lagi ni private institution assurance kawai lu no deputy chief minister kalau ba kejikran di umana kalau ba semua kena ha kalau ba kene isu kamdai ke bakta tang ya ki kena semla bodon ha HNM dai ke kena ka kene ke isu dai ke bakta ya state ni ba boleh tu om ba kene isu pendapat hatian ka tapi period yang benar di nagaliang juga HNM ke om ba tagawai ban urlong ni dengan iPhone ni kumbala keren deputy chief minister mana HNM bukan iPhone dari pernah ya state government nama kalau ban implement ban China yang ini dian bahkan implement itu ban resolve berapa persen yang ini kan jam kopi private sectors kat ban ngidang up yang state government bahkan pendap ya gini dian di kanun di bang kuat ya bahkan China HNM kanang leh cegisnong di buker cegisnong hendong wat cegro health ke HNM kan naik ban tersutuk ba Banyok kam yok jam kedai ke hok tenrai jogi kena sama jogi. Dia kanang let cegisnong di boker kanang let hapok sulong ninang snai di poster bantak security di singkit bantul sutuk yang kena sama jogi yang kime pa jogi yang pa perboy bakin kersan ye gani gajing nawa jong ke HNM nang wa. Ki kena sama jogi la chai la sni am bakin wa ta ya kam sarkar wat ye kam kijam ki bodor di private sector sukit dan lah. Ke nakai ngecem balpa ke jing trend som joki ki media ba tun sengau lam di pak ni
yang kipat yang kena sama di batuan benda support lang benda dawalang kani kamdai dah dawa ka isu tang jumlah H&M kadai gajing dawa jum kena sama apa ibadan untuk statement kalian ba banyo yang kekam kejam kadai ga hak is the birthright banyo yang kekam kejam senang banyo yang gajing